Shuti bakunzi ba Rwanda 360 twongeye kubifuriza ikaze tubakira kuri uyu umugoroba ugenewe kumva amakuru y'iwacu mu Rwanda nkuko twabyemeje, aho tubarebera mwebwe cyane cyane aba diaspora abari hanze y'u Rwanda, muba mutabonye umwanya wo kumenya uko iwacu byifashe. Tubifashwamo na mugenzi wacu Isa Iradukunda. Isa, karibu. Uri neza Iva? Turakwakiriye kandi tugushimira kuri uyu mwanya utugezaho amakuru y'iwacu. Amakuru y'iwacu rero ni nyuma y'ibi ngibi. Urakoze cyane Ivan, reka amakuru yacu tuyahere hano mu Rwanda nk'ibisanzwe. U Rwanda rwafunze umupaka uhuza Rubavu na Goma. Mu gitondo rero cyo kuri iki cyumweru u Rwanda rwafashe ingamba zo gufunga by'agateganyo umupaka uhuza Rubavu ndetse na Goma, ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu rwego rwo gukumira icyorezo cya Ebola kimaze iminsi kivugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu rero uwemererwa kwambuka ni umunyarwanda utashye iwabo, ariko nawe akabanza gusuzumwa, ndetse n'umunyekongo utashye iwabo nawe akabanza gusuzumwa. Ni mu nzira zemewe zizwi, ariko n'ubasha kunyura mu nzira zitazwi zizwi nka panya azajya afatwa ashyikirizwe inzego zibishinzwe. Gusa ariko kugeza uyu munsi umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper yemeje aya makuru, avuga ko ifungwa ry'umupaka ariyo, asaba abaturage kubahiriza icyo cyemezo ndetse no kwirinda kunyura mu nzira zitemewe kuko bigamije kubarinda kwibasirwa n'indwara ya Ebola. Murindwa avuga ko nta muntu wari wagaragaraho icyo cyorezo cya Ebola mu Rwanda. Ingamba zafashwe zikaba ari zigamije gukumira iki cyorezo. Icyorezo gishya cya Ebola kimaze iminsi kivugwa mu ntara ya Ituri, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho cyishe abantu bagera kuri 80, abandi barenga 240 baracyandura. Gusa birakekwa ko cyaba cyageze i Goma, mu mujyi utuwe cyane kandi wegeranye n'u Rwanda. Ibi bituma hashobora gushyirwaho ingamba zikomeye zo kugikumira. Mu yandi makuru, Kabuga Felicien wari ukurikiranyweho ibyaha bya jenoside yapfuye. Kabuga Felicien rero ufatwa nk'umuterankunga ukomeye yateye inkunga jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 mu Rwanda. Birumvikana yapfuye rero, yapfiriye mu bitaro aho yararwariye Ilahi mu Buholandi. Kabuga yaramaze imyaka igera kuri 3 ari mu kigo cy'umuryango w'abibumbye mu Buholandi, ni nyuma y'uko yarakurikiranweho ibyaha birimo gutera inkunga no gushishikariza abantu gukora jenoside. Urubanza rwe rwaburanishwaga n'urugereko rw'urukiko mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda, rwahawe kurangiza imanza nsigarira Ilahi mu Buholandi. Rwari rwarahagaritswe nyuma y'aho impuguke z'abahanga 5 zasuzumye ubuzima bwa Kabuga, zikora raporo igaragaza ko ubuzima bwe n'ubushobozi bwo gutekereza bitamwemerera gukomeza urubanza. Kabuga Felicien yafatiwe mu Bufaransa mu mwaka wa 2020, bishyira iherezo rero ku myaka 26 yaramaze yihishahisha ahunga ubutabera bwari bwaramutegereje ngo aryozwe ibyo yakoze. Ku itariki 8 Nzeri 2023 urukiko rwafashe icyemezo cyo guhagarika urubanza igihe kitazwi, kubera ko Kabuga yabonwaga nk'utagifite ubushobozi bwo kuburana, runategeka ko akomeza gufungirwa ahakorera umuryango w'abibumbye kugeza igihe icyo kibazo kizakemukira. Ariko yabaye yafashwe by'agateganyo, ari naho yaje kugwa. Ni mu gihe yitabaga Imana, Kabuga yari ategereje kurekurwa by'agateganyo no koherezwa mu gihugu cyakwemera kumwakira ku butaka bwacyo.
Mu yandi makuru tubagezaho ni uko Perezida Paul Kagame yageze i Nairobi muri iki cyumweru, yageze i Nairobi muri Kenya, aho yari yitabiriye inama y'ubufatanye bwa Afurika n'Ubufaransa yiswe Africa Forward Summit. Ni inama yayobowe na Perezida wa Kenya Dr. William Samoei Ruto ndetse na Emmanuel Macron w'Ubufaransa. Perezida Kagame rero yabagejejeho ikiganiro cy'ikoreshwa ry'ikoranabuhanga rigezweho ririmo ubwenge buhangano rizwi nka AI, anageza ijambo ku bayobozi b'ibigo byo muri Afurika n'Ubufaransa rijyanye n'ibikorwa by'inganda zitangiza ibidukikije n'ikoreshwa ry'inyungu n'ikoreshwa ry'ingufu zidahumanya ikirere. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko iyi nama yaganiriwemo amahoro n'umutekano nk'uko ibihugu bya Afurika byagera ku mari bikeneye kugira ngo bishyire mu bikorwa imishinga bifite. Nduhungirehe nawe wari uri Nairobi yasobanuye ko abakuru b'ibihugu na za guverinoma baganira ku iterambere ry'ubukungu, ubucuruzi ndetse n'ishoramari. Minisitiri Nduhungirehe yakomoje ku cyo u Rwanda rwiteze kungukira ku nama ya Africa Forward Summit. Reka tumwumve nk'uko yabigarutseho mu ijambo rye akiri Nairobi muri Kenya. Inama ya Africa Forward Summit ni inama hagati y'igihugu cy'Ubufaransa n'ibihugu bya Afurika. Ni inama zatangiye mu mwaka w'1923. Uyu mwaka rero iyi nama ikaba ibera i Nairobi muri Kenya, ikaba ifite insanganyamatsiko yo guteza imbere innovation, guhanga udushya ndetse n'uburumbuke mu by'ubukungu, no kuvuga innovation and growth. Harimo ibiganiro byinshi hagati y'abakuru b'ibihugu ngira ngo bakaba 30 bizitabiriye inama, bakaba bazaganira ku byerekeye amahoro n'umutekano, ku byerekeye imari mpuzamahanga n'ukuntu ibihugu bya Afurika byagera kuri iyo mari, ku byerekeye ibyo bya innovation. Hakaba ndetse hari n'inganda n'ibigo by'ubucuruzi byinshi bihari biturutse muri Afurika ndetse no mu Bufaransa. Hakaba hari n'igice nacyo kijyanye n'ubuhanzi, kuko hari abahanzi nabo bahari, bakabaza abakonseri hano i Nairobi. U Rwanda rero ruzitabira iyi nama kuko bifitemo inyungu. Mbere na mbere dufitanye umubano mwiza n'ibihugu byombi, ari byo Ubufaransa ndetse na Kenya yakira iyi nama. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika azayitabira. Twebwe rero nk'uko mubizi turi igihugu giteza imbere innovation, giteza imbere uburumbuke mu by'ubukungu, giteza imbere ubucuruzi n'ishoramari. Tukaba rero tuzitabira ibi biganiro byose kugira ngo turebe yuko Afurika yatera imbere, n'ubufatanye hagati y'Afurika n'Ubufaransa bugatera imbere, ariko bishingiye ku nyungu z'impande zombi, ni kuvuga inyungu za Afurika cyane cyane mu byerekeye ubukungu ndetse n'inyungu z'Ubufaransa. Kimwe mu biganiro bihari, pano imwe ihari ijyanye n'amahoro n'umutekano, peace and security. Hakaba hazaganirwaho ingingo zitandukanye zijyanye n'amahoro n'umutekano muri Afurika, za mediation zihari ku mugabane, ku byerekeye no kuvuga financing, no kuvuga gushakira amafaranga ibikorwa bibungabunga umutekano ku mugabane. Hakazaganirirwaho ku bibazo by'abimukira. Ibyo kandi abakuru b'ibihugu bitandukanye bakaba bazatangamo ibiganiro. Rero ni ikiganiro rusange, ikiganiro kigari kizibanda ku bibazo biriho kandi bigomba gushakirwa umuti. Arakoze. Reka tugaruke mu makuru agarukwaho mu Rwanda by'umwihariko. Reka tugaruke ku byaranze inama ya Africa CEO Forum yabereye i Kigali ku itariki 14 na 15 Gicurasi uyu mwaka wa 2026. Inama ya Africa CEO Forum yabaye uyu mwaka yatangiye kuri uyu wa 14 Gicurasi muri Kigali Convention Center. Iyi nama kandi yahuje abayobozi bakuru b'ibigo
bitandukanye, abashoramari, abakuru b'ibihugu n'abafata ibyemezo baturutse hirya no hino by'umwihariko muri Afurika ndetse no hirya no hino ku isi. Iyi nama ifatwa nk'imwe mu nama zikomeye ku bukungu bwa Afurika, aho uyu mwaka yitabiriwe n'abarenga 2,500 barimo ba CEOs, abaminisitiri n'abayobozi b'ibigo mpuzamahanga. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka ni The Square Imperative, Why Africa Must Embrace Shared Ownership. Bishimangira ko Afurika ikeneye ubufatanye n'ishoramari rinini kugira ngo ishobore guhangana ku rwego mpuzamahanga. Mu biganiro byaranze umunsi wa mbere harimo ibiganiro ku ishoramari muri Afurika, iterambere ry'ingufu, ubuvuzi, ikoranabuhanga ndetse n'uruhare rw'abagore mu bukungu. Habaye kandi ibiganiro byihariye byiswe Invest in Rwanda, aho u Rwanda rwagaragaje amahirwe ari mu ishoramari, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ikoranabuhanga ndetse n'ibikorwa remezo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko Afurika ikwiye gukoresha amahirwe ifite mu bucuruzi, ikoranabuhanga n'ubufatanye hagati y'ibihugu kugira ngo yihutishe iterambere ry'ubukungu. Mu bitabiriye iyi nama harimo Perezida Bola Ahmed Tinubu wa Nigeria, Minisitiri wa Cote d'Ivoire Robert Begre Mambe ndetse n'abandi bayobozi bakomeye baturutse mu bihugu byinshi bya Afurika. Abasesenguzi rero bavuga ko kwakira iyi nama bifasha u Rwanda gukomeza kwiyerekana nk'ihuriro ry'inama mpuzamahanga, ubucuruzi n'ishoramari muri Afurika. Yandi makuru nakubwira nuko Perezida Kagame yaherekeje mugenzi we Mamadi Doumbouya wari mu ruzinduko mu Rwanda. Perezida Paul Kagame mu gitondo rero cyo kuri uyu wa gatandatu ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali i Kanombe yaherekeje mugenzi we wa Guinée Mamadi Doumbouya wasoje uruzinduko yaramaze iminsi agirira mu Rwanda. Muri uru ruzinduko Perezida Doumbouya yitabiriye umuhango wo gutangiza ku mugaragaro inama ya Africa CEO Forum 2026 yaberaga i Kigali. Iyi ihuza abayobozi bakuru b'ibigo bikomeye n'abashoramari baturutse hirya no hino ku isi, ku mugabane wa Afurika ndetse no ku isi muri rusange. Uretse ibyo kandi Perezida Kagame yanagiranye ibiganiro byihariye na Doumbouya byibanze ku kurushaho guteza imbere ubufatanye hagati y'ibihugu byombi, cyane cyane mu nzego z'ubukungu, ishoramari n'iterambere rirambye. Mu makuru y'imikino nk'uko mwabidusabye kenshi, reka tubigarukeho. Amakuru y'imikino nuko agezweho APR FC yanyagiye Rutsiro FC nyuma yo kwegukana igikombe cya shampiyona. APR FC itsinze Rutsiro ibitego 3-0, igira amanota 62 ku mwanya, ubwo itiza ku mwanya wa kabiri ku rutonde rwa shampiyona y'u Rwanda nyuma y'imikino 32 imaze gukinwa. Ikipe y'ingabo z'igihugu isigaje imikino 2 muri BK Pro League, aho izakina na Elmelek ndetse n'uwa Gicumbi FC, ari nawo uzahererwaho igikombe cya shampiyona kuko ari nayo ya mbere mu makipe yo mu Rwanda, dore ko Al Hilal yo muri Sudan yegukanye igikombe cy'icyubahiro. Rutsiro FC yo yakomeje kugira amanota 26 ku mwanya wa nyuma, aho iri ku rugamba rwo guhangana no kutamanuka. Ni mu mikino isigaje harimo wa AS Kigali ndetse na Itorohewe n'undi uzayihuza na Bugesera. Imikino yombi rero ikaba izabera i Rubavu. Indi mikino yakinwe kuri uyu munsi ni Amagaju FC aho yatsinze igitego 1-0 Elmelek, naho Musanze FC itsinda ibitego 2 bya Gasogi United. Mu mikino tukiriyo, u Rwanda rugiye kwakira Sekafa y'abakuze muri uyu mwaka. U Rwanda rugiye kwakira amarushanwa y'umupira w'amaguru rya Sekafa rihuza abahoze bakina ruhago yo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba n'iyo hagati, rigiye rero kuba ku nshuro yayo ya 4. U Rwanda rugiye kwakira Sekafa y'abakuze, ni irushanwa rihuza abahoze bakina ruhago bo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba n'iyo hagati, rizwi nka Sekafa Waze Tournament, aho rikomeje kuba igikorwa gikomeye gihuza abahoze bakina umupira w'amaguru, rikaba
n'urubuga rwiza cyane mu kwibutsa amateka yabo, bagize uruhare rukomeye cyane mu iterambere ry'umupira w'amaguru muri aka karere. Kuri iyi nshuro ya kane rigiye kubera i Kigali, rizakinirwa kuri Kigali Pele Stadium ku itariki 5 n'iya 6 Kamena uyu mwaka, aho rizahuza abakinnyi barengeje imyaka 35 bahoze bakina umupira w'amaguru mu ma ekipe atandukanye. Uretse u Rwanda rero ruzakira iri rushanwa, ruzanitabirwa na Kenya, Tanzania, Uganda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Tanzania rero izaba ifite ama ekipe abiri, mu gihe ibindi bihugu bizahagararirwa n'ekipe imwe. Iri rushanwa rero rifite intego yo guhuza abahoze bakina umupira w'amaguru bakongera gususurutsa ndetse no gusangiza abakunzi babo impano zabo, ndetse no guteza imbere ubufatanye n'ubushuti hagati y'ibihugu by'akarere ka Sekafa. Mu yandi makuru nababwira nuko Dylan Renard we yagizwe umuyobozi wa tekinike wa Rayon Sport. Uyu nguyu ni Umufaransa. Dylan wari atandukanye by'umwihariko Paris Saint-Germain, aho yari yaragizwe umuyobozi rero na iriya kipe ya Paris Saint-Germain, ariko kuri ubu ngubu nawe akaba agizwe umuyobozi wa tekinike muri Rayon Sport. Rero mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu tariki 15 Gicurasi nibwo uyu mugabo yasesekaye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cy'i Kigali Kanombe. Agiye rero gutangira akazi muri Rayon Sport. Yagiye akora imirimo itandukanye, birumvikana ko mu mwaka wa 2019 ariho yakoraga imirimo ye muri ekipe zitandukanye, ariko akora nk'ufasha impano z'abakiri bato. Aha rero akiri muri Paris Saint-Germain yahuzaga amashuri y'umupira w'amaguru ndetse yari afite inshingano zo kuyobora mu buryo bwa tekinike. Iyi nimwe mu nkuru nasorezaho, gusa nawe niba udukurikira waduha ibitekerezo ukajya twandikira muri comment, ibyo ni ingenzi cyane. Iva n'abasubiza ijambo. Urakoze cyane Isa, urakoze ku makuru yarenze icyumweru. Twibutsa abadukurikiye imwe mu ngingo ikomeye ari uko u Rwanda rwafunze umupaka uruhuza n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Rubavu. Uwo mupaka ukaba wafunzwe kubera icyorezo cya Ebola. Isa, mbere yo dutandukana watwibutsa iyo ngingo kuba dukurikira hanyuma tugatandukana. Iyi ngingo icyo twayivugaho nuko hari abantu batangiye kubyitiranya mu buryo butandukanye, nuko mumaze iminsi mwumva Ebola muri aka karere, by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko igice cyibasiwe cyane ni mu gice cya Ituri, ariko kugeza uyu munsi rero mu bindi bice bivugwa ko harimo Ebola na Goma yajemo. Ibyo byose rero ni ingamba u Rwanda rwafashe kugira ngo rugerageze kurinda inkiko z'igihugu kugira ngo itaba yakinjira mu gihugu. Izo zose rero ni ingamba bafata mu rwego kugira ngo bakomeze kubungabunga ubuzima bw'abaturage n'uburyo bwo kwirinda iyo ndwara ya Ebola muri rusange. Gusa ikiriho cyane nuko abataha barabareka bagataha, yaba abataha mu Rwanda, ariko nabwo bafite uko bapimwa, niba bafite ibimenyetso by'iyo ndwara ya Ebola bakaba bakurikiranwa mu maguru mashya, ndetse yaba abava mu Rwanda bajya muri Kongo, bivuze ko ari abakongomani nabo baba batashye iwabo, nabo bakaba bafashwa kujya iwabo nta kibazo bagize. Mu by'ukuri nuko umupaka urugendo ruza rusa nk'urwagabanutse, ariko abagenda bo bafite uburyo bagendamo kandi mu buryo butekanye. Urakoze cyane Isa. Ahangaha icyo nakongeraho nkunganira nuko uyu mupaka kugira ngo ufungwe binyuranye n'ibyo bamwe na bamwe batekereza ko byaba bihwanye wenda n'ikibazo cya M23 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se n'uruhare Amerika wenda yabifitemo mu kugerageza kunga u Rwanda na Kongo, cyangwa se ibintu bya pression. Ntaho bihuriye. Ahangaha ni iki cyorezo cya Ebola, kandi kitari muri Kongo gusa kuko no muri Uganda kirahari. Nk'uko Isa wabivuze, cyagaragaye
ntago cyagaragaye mbere na mbere ahangaha Goma, cyagaragaye mu bice bya Bunia muri Turi hariya kigera no mu Ruganda, ku buryo ahangaha u Rwanda gufata icyemezo cyo gufunga umupaka ari uburyo bwo kugira ngo barebe ko kitakwinjira mu Rwanda. Kandi nk'uko babivuze, kuba bibaza icyo kibazo, abanyarwanda bari muri Kongo ariko bashaka gutaha bafite uburenganzira bwo gutaha, ariko nk'uko babivuze hari uburyo nyine bwo kureba gupima niba badafite icyo cyorezo. Ikindi cyo kuzareba uburyo bizagenda nuko uyu mupaka ari umwe mu mipaka ikoreshwa cyane ku isi buri munsi. Ashobora kuba ari umupaka wa kabiri ukoreshwa cyane ku munsi, ufite abantu bawambuka buri munsi ku bwinshi, kubera abatuye ku ruhande rw'u Rwanda n'abatuye ku ruhande rwa Kongo baba bagendanira, abajya gukora, abajya guhaha, ku buryo ni ukuzareba igihe uyu mupaka uzaguma ufunze, uburyo imibereho izaba imeze, abari ku ruhande rw'u Rwanda, abari ku ruhande rwa Kongo. Ni cyo kwitondera, tuzareba tukabagezaho amakuru uko byifashe. Ngayo amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba. Isa, turagushimiye nanone ku musanzu wawe. Nanjye ndabashimiye Ivan. Twongera gushimira kandi abadukurikiye, tunababwira ko ibi biganiro byacu bikomeje kuri Rwanda 360. Tunategereje kandi n'umusanzu wanyu mu bitekerezo, mu byifuzo, muca muri commentaire cyangwa se mutwandikira kuri email musanga muri description y'iyi video. Murakoze kandi mugire umugoroba mwiza.